clear to te chibeule ole hei campaign chuna vorto pathleng ta a party tinin campaign khana program anon mangmal mal hlomaya chuta chuanin keni pon life tengan an pe chhuak mol mola zanin hian zpm party chuan khana hun dar sarian mangvele donin kan thria chungte po chu ron life te po kan an tum leanga enga po chuni se party tran lambi kan nei lawa chuti rol chuan min du saka engtige kan tiang hei hi min lo ti chua sakte tia video te eng mo min lo ti chua tura min lo ngen ve tu te kan ti chua sak lo thei thin lova tran big wang du sak big wang ni lo ti kha kan non soi non le duwa mo soi le soi nu hei BJP hian min ron thon hnem mal thina ke ni pon hei chu ka thei lo hanin ti sak ngo thi thil nu mani big thin lo ti te po min lo hriat thim sak tan ka du ni tun lain CM le pubei chua han boruak asang deuh ni na hriata hengte po hei BJP in manjana video viral aron om khamo union minister at thusoi pu bei chua khakna ni om tak aron viral om kha khangte po kha in sei fiana nei ve an du deuh ni in alanga chungte po chu kanon ti chua sak ve don ni ti te po kha an statement te BJP statement of an official paisa an ti chua te po run Thailand kan tum dona CM thu soi te po kan ngai thlama sanga atop lama D2D atheih ti AI video CM te po ron ti chua sak kan han tum don ani trong hi a boi chu le noi ngam kan soi thu hian a video po eng po ni se video ron viral kha kan en thau nga chumi mai pul duma thu soi hi in ngai phot don te ang Central Minister Sitendra Singh alo chhuak le aizola mandi khan press conference ania BJP State President ne an thudu na ta chuan in MLA khanin Central project ka thelu thina kabial tan project ka soi chuak thin ti kha asoi ta asoi lai la khan Central Minister Sitendra Singh Khan akhak ngal tani azat ha ko me tan chuan akhak ngal ta MLA te sarkar nilo project ko insiam thailo sarkar adil thei tu chok inni tin chu po chu implement tu athok tu chu state sarkar ni khatianin akhan pain project MLA insiam thailo te kha munle muna khan Central Minister khani akhir na tamaini chu a video veka a viral na sa ela abi takin BJP te kham lo en from to input te pani in kom na kha munle muna Central Minister Khan in President Khan til tudi akhila tilongda akhila akhak ani khan khatian Khan tilang lo soi china adik lovin an pote poinen khak alonga hial tani MLA ten project in Siam Thailo deal thei tu chavinni dena na tho tura iste sarkar tho turani implementation adimia achiang ma soi lang kha a video khanin khalo enve mai ula ti chuanin asoi le chu state sarkar na chan tum ve ula state sarkar na chan te chuan adil tu ni lo na petuin ni ve don alom ati bokani kha kha pul do ba thu soi kan mu thai angan ta BJP lam kha an kap ve zau ti chu hriat ani mo ti chuanin pubei chuate ti meang kha pon state president te BJP paisa te po statement an ti chuka kan ron ti longa chumi ma in Pujendra Singh thu soi min lo thona hi en lok kila a fulin hei ka mulo tlat me ke hian hun kan ai lutuk lo na lo zong zau man lo deu bok nan mo MLA is not the government. MLA can only demand from the government. No. MLA is getting all the benefits from the center.
but the implementation has to be done by the state government. That is why we are saying, if you make the BJP government, then our MLA will be at the command of the government. Kha video kha ni an elo ve an chai ve deuh le chumo central hian in state sarkar tu te po hi an ma ni kaltang project siam tur an ti hi chu adik nge yani ti chu hriata democracy ram kan ni a chuti rol chuan project siam tu te khan state central sarkar chuan du sak chu nei nge yang ti kha chu achiang ani ti kha hrila BJP ka ron soi that tumna pon lo central an sarkar miawa mo chuti chuan FB lama pubei chua hello hi kan chiarlok teang Honorable Union Minister Dr. Jitendra Singh Nena press meet kan nei chu party then khatin party ham that nana abop loka lo lak an tum hi azia lo hle a kan sarkar roi tu tepon hetiang thu manga BJP Mizoram di riam nan thu tepon chak chhuak hial ni BJP Mizoram chuan Mizoram pui te thatna turin kan sarkar po thei topin kan thau puya sarkar roi tu te po politics tuinua cheng ringot lawa Mizoram malam thlir chunga film khur taka kal turin kan ngen bok ani Union Minister thu soilai halavonga BJP beinan le Mizoram puiril rulak koi tumnana man hi azia lo hle ani mani party ma chau ngaya thu dikzi kluak lo soi hi kan banson lo chuan kan malam hunatan apoi thei atini CM warning na ang chinge party tiang ang mo kan warning an ti chuanin kan ti ma mangem khalo mo apoi thei ni aron ti nan chu ti chuanin kan en hole ata na kadu chu hei min lo thon thawnia kai hianin kalo hra chiang lutuk bik lova chulai te chu kaipon ron talan kan tum don hai Government of India Ministry of Minority Affairs PMJVK Division 10 Mizoram tana approved project pariat te hi lo en chiang anon ti hei hi in and don teang laying of synthetic hockey turf Nathial district crore kuale 0.886 construction of artificial turf football New Champhai district 12.01 crore construction of artificial turf football Tenzol Serchip district 11.856 crore infrastructure development under school education MADC Siaha 15.4 crore construction of Maratribal Girls Hostel Zotlang Siaha district 8.07 crore construction of Maraland Centenary Hospital Siaha district 30 crore construction of multipurpose community center Siaha construction of public market cum multipurpose center Tipavi Siaha district 4 crore project pariata hian serial number 45678 project pangata hi Dr. K Beichua MLA state BJP President le K Ramo MLA BJP te BL ni anon tini project pariat lai mai aron oma hian BJP chuanin anon du sak ve ani mela he lai BJP na lai timang ma BJP na MLA na lai hian project nga lai mai chu an pe ani ti chu achiang ani chuti rual chu AI video te po min on thon tela D2D engtin nge mo D2D hi athei rengem ti te po kan an chau don ania kha han ni chau sela tun hna boru kan nei ve de ta BJP le ZPM lam hian an tangko ti hriat khop maya na chu keini pon ron en ho chau kan tumanga chuti rual chuanin ei du sak ang chan te po kan changa BJP lam kan ti mal hle me kan video content a po chuti rual chuan min ron be pop tu berle min lo ti chu sakte ti ve thin per ani wangin hei hi chu an ni pon min du saka hetiang ang video siam tur ang chi content tur min lo boi pui sak thina keini pon hetiang hi chu kan
lo ti chu sak ve mai chini ti te por hriat la sarkar in rel bol dan rang hi thui tak kai ni memol ang chuan kan hriat thui ve lo wangin comment thui po har ve ka ti khop mai ti ero kha chu min hriat sak se ka duwa chu ti rual chuan project pariat lian tak tak maya central sarkar chuan BJP na lai BJP sarkar na lai adu sak zia chu project panga project pariat project panga lai mai BJP area nan chang thei hi chu du sak big zia vul big zia chu alangani ti kha kanon sei ve du ni chu form kim lo dewin ole khati kha kan video siam thei dani mai se AI na D2D lam video non siam hi en ho tum don ani ute D2D poimo na sang te lo ngai thlang u D2D poimo na te chu engwang nge D2D kan mamo Mizoram pum thlirin state sarkar min kai roi dan han thlir hian development soitur omang lo development in chol alamek ati theyang hei wang tak hian central sarkar mamo na asang hle ti ashiat ani central sarkar thachak na manga puina ron thlen na tur ol samber chu pu lalming thanga BJP candidate thantlin hi ani Dampa bial hi central sarkar tan chuan azim lutuk chu mai baka pulal ming thang hi Dampa bial mi le sa dik tak ani a Dampa bial mangai tu dik tak le hrachiang tu ani a central sarkar nei tu party candidate alo ni bok awangin athil dil ta chu lopom sak mai kha ol sam to don ani engwaing nge BJP candidate kher kan thlantinang state sarkar lai candidate ani silava state sarkarin kai shoi dan han thlir hian kan lung oem ti in hanin zot ta ila atam zok chuan kan lung oilo kan tiang chuwang chuan alom Delhi le Dampa kan thlun zoma ngai em na chan chuni BJP MLA kaltlanga central sarkar dor kha ol samdona kan mamo ang mason na kan thlen te kha state sarkar khalngil nan kan mang to man don ani achan chu state sarkar hian kal ngai na a hriat lo wang ani BJP mamo sia nol kan tumle tlat hian kan mason na tur adal mai zok ani chuwangin Delhi to Dampa Dampa to Delhi mang hian kan state sarkar kan khalngi langa kan pui mai zok don ani tran pui ngai chu tran pui an ngai na kong dik tak mangin kan tran pui mai zok don ani chu Dampa bialin mason na dik tak kan mu thei dan tur chu ani Dampa bial me pui ten BJP candidate pulal ming thanga vote vekang u kolome